nambonani ngaqhapaza ngani ngitshotha ama-customani ngakenzela ukuthi bangibone abantu mana bakuboni kahle abakuboni uwatshotshelana ama-customami uyibizelani ngomamkhulu umubi kanje uwatshotshelana ama-customami uwatshotshelana ama-customami lalandi ngitshotha namhlanje Ngiyathanda ukubingelela balandeli baleli page MG Dlamini. Ngicela ukuthi-ke ulike, ushare, uphinde ucomment wakhohlwa njalo ukulifollowa lona leli page leli. Yona-ke le video le trendayo kaZimdola kanye noNombuso bebanga lana bexabana. Kubangwa nje ukuthi ngokusho kwabo omunye uzenza omunye. Kahle hle uZimdola uthi-ke uNombuso uyibiza ngomamkhulu. Ngalokho-ke ama-customer ayadideka agcine sengena ngala kuNombuso ezothenga imikhiqizo. Kubonakala ngathi ama-ofisi abo uZimdola noNombuso angomakhelwane. Lana-ke bekuse ofisini likaNombuso, uZimdola efikile I think ehamba nosisi wakhe la bezolwisana noNombuso. Kodwa-ke okubukeka ngathi kube kubi kakhulu kubantu ade bebuka le video le becomment ukuthi-ke uZimdola ufike wadelela kakhulu la. Uyamuzwa la evidweni ethi uyibiza ngomamkhulu umubi kanjena wena. And khona futhi nenye i-comment ayicommentile ethi unensila yena lo Nombuso lo. Yena uNombuso mabe ephendulela uthi-ke ngoba uyenzile ivideo ephendula ngalolu daba lokuthi untshontsha ama-customer kaZimdola. Uthi akayazi leyo nto leyo. Akaze wantshontsha ama-customer akho uZimdola. Abantu bathenga la besuke bethanda khona. Usola ukuthi uZimdola unomona ofuna ukuthi bonke abantu bathenge kuyena. Uthi mangabe eqhubeka ephendulela uNombuso, uZimdola ukawajikisa ama-client akho uNombuso ethi awangangeni ngala kuNombuso uzowathakala. Okunye-ke okudida abantu kakhulu nokuphinde kwathusa abantu abakhulu ukuthi-ke uNombuso ubala ukuthi uZimdola bekathumela ama-bodyguard la ofisini likaNombuso ukuzoqoqa imali okade kuthengwa ngayo imali yama-products akho uNombuso. Hayi inkulu indaba la. Kodwa-ke asazi uba ukhuluma iqiniso ba right kunomunye ngoba ama-side omabili azwakale nezisekelo. Nosizwe Mdlalose-ke uke waphawula-ke kuma-comment ethi mshaye shuthi egqugquzela uZimdola ukuthi akamshaye-ke lo sisi. Ngiyacela ukuthi ulike comment uphinde usharishe. Mhlawumbe nawe uyabazi labo babili wakwathenga i-product yabo la ushele mhlawumbe ongasishele khona kuma-comment. Ungakhohlwa njalo ukufollowa leli page leli MG Dlamini.